Inshuti bavandimwe turabasuje cyane ku migabane itandukanye aho muherereye mumeze neza twebwe tumeze neza usarire noneho ndagira ngo n'ibintu nabicuritse kubera ibyishimo iyi purante usarire sinkahi ziroro none ko ndumva ndagira ngo hejuru hagiye hirya nimba byagenze gute niki byishimo bizama bindenga birandenga none ga ko ndabura nkaho mpera yeme si bisanzwe ko murona ndi kumwe n'abanyamunini hano kandi ga ntakindi ese haramo ngo uciye wese ngo minibwe ngo tombe guciye ngo uwo ngo uzomfata nk'akagara tufite kubyina tombe ukwezi gushire tombe amezi abiri tombe twigwana tombe umwaka paka tombe karemi tomba hantu hose gusa twatuzi byinshi ibipingwa bisongo harabantu wese nungu kungo tombe ye mwageze gute sinzi kibazo bagize none ga turi mu kwezi kwa tombe ukunguku ni kwezi kwa tombe niko ngene official ibashije kukwita iravuze ngo kuno kwezi kwa tombe none ga aba bashitsi bashire kababibwire ritumara tubenka baserebura gusa namambabwira ati tuzine tombe tabindi jewe birebire tabindi birebire nukubyina nibyishimo ngaho mwene data nkuvuga mawiri baramuse hello guys mute mumeze neza yego twebwe tumeze neza ko turagwana n'umwanya uko twarambiye ko tugera muri tombe turi mu kwezi kwa tombe ukwezi kwa tombe minembwe tombe kundondo tombe mikenke tombe .0 tombe kugusabwa tugeze baraka ngaba nkuwivuga isage uso umukobwa wabakimawe keroge muri tombe ga ya mibiki bege wambwega ngo warayirose ngo neza twashitse si wacu mu minembwe kaza mbona nagenda indege mu marunde oya muturambo no marunde ese hajya Twarine murora neza amazina yanjye twari dutuye mu marunde hafi no muturambo nikaho hagaze ni wacu neza kabisa ese ni wanyu cari kiba mwagasa muza kukireba sandi mukama mwirukwanka neza gusha mugatanguranwa n'indege tukikona tukarikikira mukikira hamwe n'indege yagaje kwikamuturambo cyane namwe muhashitse abaje kuyireba aho igihe cyagatintima ariko rukira umwana tintima tuzibuka gatintima yagaza yakajugushugu sandi nibuka rimwe bakamavuga ngo iyo nguziyanga abantu bambaye ibyumweru tukama twambara imyenda y'imikara gusa n'inzara n'inzara iyo no naho sinari mparaho aho harinda ahubwo nabonye igihe kimwe nitwa amazina nayo ngayo ndi umukobwa w'umunyabyinshi kwa mugora wasegeye kubera ko turabashitse hano reka tubabwire umurenge cyane aho muri Kenya aho bita Mwiki Kasarani ngaho mwakomeza hello guys uri nanyihasha mayo wanje sakuza ugasiga gute ariko niha itonda mu rusengero aho muruzo tubona nyihasha icyubahiro cyose ahubwo sinzi ukuntu nyihasha tubona nyihasha usumuheza ko kwinoti y'igihumbi oya nifaranga aya noneho nikahabwiye abana bantu bamuheza ifaranga oya nazo bazizane impamvu bavugiye nuko uzoheza agaciro ka icyubahiro ca nyihasha bazabona nyihasha namuhasha bakamubigirayo narongo wabaye guto bubigiwe narongo na sarongo ni ngakwa kundo vuga ngo apose nukuri niko ngo ni sarongo ni sarongo na narongo nyihasha namuhasha uyu ni narongo sarongo n'umugabo abagandi bo narongo niko babonye president bazamubigirayo niyo wicaye ngo akicare imbere none ga protocole n'abadiakoni giri turicisheho nyihasha imbere nuko natwe turamufite aramambwira ati noneho imbere gusa ariho yicana amavuta yose ya nyihasha reka tube nkaba muramutse hello guys mumeze mute mumeze neza ariko ikiganiro kiragira umutwe munini ko ndabona ko kugidubura turashima Imana turabagore bo mwihema tuzaduhimbaza Imana tukaramya Imana nukuri mama akoko mwihema none uko aronka ikumva niko kuzamuvuga mwihema abagore bo mwihema duhora mwihema twashinze ihembe dushima Imana twaje kwangene official ibyishimo ko turumva two biduca mu kanwa twiterera kabiri aho turabiruka nuko twaje gushima Imana amazina ni Mutesi Nyamasoso nongeye hayandi nimba utarayafashe biramureba uwayafashe yazirikana tutarekuye nuko babwire kuri ngene official na yahe kuri ngene official ni Mutesi Nyamasoso inkingi agenda ku banyamunini tuyazane nuyafase tuzakorogana amazina ari Cyongereza kene Nyamasoso je niryo nemeye
nyamasoso hano ni ry'umuco ni mutesi nyamasoso kwangene ofisho kwabanyamunini ni basindiya basisiriya nabo barozi ariko norozi we ngaho yewe ntakundi none gamureke twaje kwishimana n'uwacu tugiye kubyina ubushize twaravuze ngo twarapfukamye turasenga hakizwa umusha twebwe ntiyazapfa umusha mwebwe gani mu mahembe ntagusenga isengesho ribi nugukizwa gupfa ntagupfa umusha bama bakira bazaguma bikorere nibo gabakomeye mwosenga so ngo abashe bakire igumi gende mayi iyo ngiryo soya iyo niryo ko banyamunini iyo niryo ko banyamunini jewe bapfe abo kwanda ishime hari Burundi bapfe nabo yayenjewe je ntavyo gukira kwica abantu nuko bakiza wowe uko nyamunini basengera gukira ariko barabamaye bose bagende nakagara bagende ntabantu ntabagabo bari mu bifura none ga nshuti bavandimwe ibi ni ivyishimo umuririmbyi ararenze ngo ni vyisa ngo kubona abaturana bahuje nuko arine mwira wanje ariko uyu muntu nari mukumbuye tubona uko mvuga kandi ukumwore ugakore ku ijambo ry'Imana uri kumwe nabo ntumva naho azamanga bibiliya kuravuga uyu nguyu dufitanye amateka rimwe yamagira gucya turafatwa ku ishuri turafatwa kwa matona gucya ku rusiga yewe ubaye semene tekere turakora iki aga ntakaratasi kandi gitegere twabaga mu kigo c'abayisilamu yamagira cyo ni nshaka ngo mene turakora iki ikaratasi ravaye hani karamira bati yamakubita ukera yizane nuko none gako turabona nibikomera mu nimo bw'ikaratasi rahari ni karamba nuko none ngahwe bankudukandiraho tube nkabishimira intsinzi tugiye kwishimana intsinzi ya Minembwe ariko muri no metse fite vyishima nukuri nimba bundi twizishima nukuri mama simbizi pe woreka kwishima gute utarakagara umutwaro wawe ntabakagara dore hari abagore bamwe ngo bari mu kuba ngo bagwana shaka abagabo ngo bakama bakagara ese umuntu yojaki uwo mugabo kwa mucu muzamwa mucumbira mugakura tabakura oya ye mugapura murungera gikombe ca plastique igikombe cha plastique abagabo bakagara bose nuko plastique mugapura kuri stone tantebe kanzo zo amujyama bigiye batatu mugabo yicare ku akicara haca kuri nani ku mukeka ariko abagabo bakagara nibo twavuze abo nibo bagabo nakagara ako niko twicaje ariko tugaburira tukicashije ku mukeka tugahaye ibiryo mugapura shiramo igisimba dusirimba tugiye kwishimira Minembwe to akibawe ariko nonowe iyo nijya iwacu li tombe ngaho nyamunini we nukuri turanezerewe Mikenke tombe Kwenzero tombe Baraka tombe Minembwe tombe kwa Murima tombe niyo bageze wamana we wamugenda ari amadubu uyongere mu imbaraga kandi uyasuke mu mwuka wera kugira ngo ibintu bigume bigende neza ariko muri fura mwabagabo mwe mugende nanone Imana ikomeze ibongerera imbaraga ubwenge umwuka wera nuko ariko mwabonye abantu bari bapfukamye none ejo bundi ariko kuramya Imana ubwoko bwacu nabwo nuko nyamunini we hudumiya mwabonye umugabo w'intwari ngo Moyize ngo warapfukamye ngo karavuga ipendo ariko gusa ngo wewe kurarara ku ijoro wakagara ariko mwaradanganyise mwabagabo mwe turagutaramiye wa mana Kwenzero tombe kwa Murima tombe tango bageze kwa Murima tombe baraka tombe nejo naho tombe tugahimbaza Imana ariko akagara kandi kwari mukureba ikihugu agahwera gaserebe nubashaka bazogira uko dufite intwari zakomeye Konda hano nuko umuntu
tudafite umusitari wo kuja mu butayu turama dutaha tugasenga narababonyega ku musozi mwamuhudumiya imana se turagira ngo tiza yumva nuko ariko noneho ubutaha tuzozana amapendo tube nk'abagira gutya amadubu mubeho mwongere mubeho mwishimye cu banyamunini ibiro byabaye byinshi wamana we uzumva gusenga wamana we niwe duhamagaye umugoroba w'uyu munsi Mwana we ko bafata n'ahandi mana imaduka fata na baraka tuzongera kugaruka hano twatubyina mu baraka tombe mwana we baraka tombe niyo kumubona twama tuvuga ngo nta kiganiro ahangaha gusa turasirimba tube nk'aba baragize imana iminota nk'ingahe turi muri tombe kandi abaza tubona mwese ntimukagira ngo ko turishongereza ni ibintu biri ubushize twagiye ku misozi ku bisengero turasenga turavuga ngo bitubona iwacu babonye agahenge tuzoshima noneho hari amahoro biziguye jewe ko ndaryama ura mu butayu ngo karagenda ko ndaryama ko ari amagonganire mu butayu hakuzura mwe muhagaze hanze abandi nabo binshira jewe ko ndaryama gutyo nta magota ndiyo mwebwe ko murarotike ni ukuri ni ukuhandi uko ni ukuri ko ndaryama gusa nkarata ndi mu minembwe kandi ntarahagera ariko ko ndamubabona nkamubona ndiyo nkamubona naje siwowe mumaraga ijambo rimubwira bari abagabo batanganyetse usanije niba ndi mu gutinda nko bagurira nk'umuti bari abantu twafatanya ngo nabo turakubita mureke gusa kuranti bakubiswe mureke gusa uzumva ngo wanze kumvira ababyeyi wazayumvira isi naho ndango n'isi babumvira imana yabakubise inkoni iki cyonyine kiragaragaza ko mwayose
namwe muribwiriza nk'umuco abo yo bibonye tubogirira twebwe n'aba bacu tuzokurikira minembwe taho amaduka twebwe nayo gutya ngo jewe n'inzu yanje ngo tuzokorera uwiteka no twebwe ko turakorera uwiteka n'amadubu turi mu ntsinzi ya MRDP nuko wawe nabonye umukuru wabo ukuntu yapfukamye mu misozi harabona abonye none ngo ari kwirango rya Runundo niyo mpamvu najyamye ndarota ndota nageze mu Minembwe kandi ko ndabona kumwe ndatu uragenda kunabwiye wacu umunsi umwe zogenda bandure nabo nengendaga gusenga yabona se nagarutse uzomenye ko nagiye mu Minembwe uzomenye ko nagiye mu Minembwe kurota mpande ndota ndabona katari ubuhuru ngaho namwe ni mu gico tuvuga tusoze kiganiro mu mashimwe ndanezerewe naranezerewe ubushize aho twebwe naha ku musozi hano gidurayiga ndagira ngo 45 nikaho ibyiza byose ariho biba ririya yinga naranezerewe abagwana shaka bakavuga ndanezerwa nukuri bene ibyo none kugeza n'ubu nyine turacakomeje kunezerwa asharo reka kunezerwa takindi gusisengesho nirimo ngaho banyamunini muza musenga muvuge ngo wamana we wamana Israeli we wamana we mu Minembwe we wamana we mu Mikenke we nahasigaye tuziye kuzobikora uhaduhe na hacu agasuzuguro kabamayi tugomba kugenda twadukamishiriza abana amata meza atari mu mata y'amazi ariko zo yamanyagwa ukamishiriza none usare narage nkazamango ya 70 se umpaye ijana se ntumvishije navuze 70 bayama yuzuza aruzuza n'amazi bari bashineza n'amazi none ga ariko iwacu hobonera twadukamisha ukazukamisha gutya amata y'ifuro bene bana bicuke uzingwara zaje mu bana kuragira uniki naye mata mabi ariko amata neza ajya haye umwana w'icuke haye amata y'ifuro gutya avuye munka reka ibyo guteka byaje vuba umwana agaze amaguka akagenda kandi wacu nabonye bayamwaga mu gikombe n'ifu warabonye bazazitaga unukubirura bazabirura ariko namanufu nyora nuko nshuti bavandimwe bakunzi bangene official navuze ngo uyu munsi ibintu by'ibiganiro ibintu by'iki ni celebration usarire inzamzini za Yesu zijya zisisinziza nzambibona nabara abafuraha nabandi ariko naravuze ngo iyo nza kumenya ziriye ariko nsarire nkabyina nk'umuziki ariko Imana giyumvishije sinzi zirazi umuziki sinzi gaziriye ariko nazino zigira usarire ari kubitaho nk'iminota nasoga zazimera neza babazishoboye zirazatombe cyane ntiyazabishobora ariko naje gasimbishobora nuko nabaza gumamererwe neza zibyine nuko bakunzi bangene official turabashimiye ko murabikora neza ko murakanda ko muradukurikirana ko murandika mwandika ngo banyamunini mubabonye gute ejo tuzamatwongera tuzinikize umuntu wose tarakagana agira ijambo yandika hariya kandi n'utandika urobayega muri ureke twabanye n'uyu bwacu akiri umwana muto nuko mama uko nomubwira ndakubaha mama mavuta yawe none abereye nyihasha wopfa kumbwira ati haguruka uyo sahanu banzu yireke no kwamandeka rero nudukenera niba bangora dukeneye wowe gusuzokore kurusinga nuko oya baratubwira hariya turabashimiye inshuti bavandimwe gahunda ni yayindi ku mugozi isengesho ritavaho dusengera ubwoko ziriya ntwara Imana yamibongerera imbaraga baheza imbaraga amaduhe hejuru cyane nuko turanga ikiganiro tubashimira abakunzi bacu mukomeje mukande utarakanzo yamavuga ati yewe abantu reka bakandire nandike nanone bararamisha ntakundi kora ko materanira geze utwara twakoze igitangaza nuko turabashimiye inshuti zacu amahoro y'Imana bane namwe mukomeze mudukurikirane umunsi ku wundi tuzatubagezaho ibyiza shalom bye bye.